Ya. Habis maghrib bengong. Ya. Kawat. Neng. Neng. Habis maghrib bengong lu. Neng. Oh, gua tahu nih. Ini pasti gara-gara kemarin lo habis diputusin sama pacar lo kan? Aduh, lo tuh. Nih, gua kasih tahu. Air menteh dibikin hangat, udah hangat dibikin mendidih. Putusin teh jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat jadi sedih. Apaan sih, Bang? Udah jangan sedih lagi. Kan abang udah bilang sama lo kemarin. Masuk lapas Cipinang. Gara-gara malak si tukang jahe. Yang udah lepas jangan dikenang-kenang. Masih banyak yang lebih baik. Apaan sih, Bang? Siapa yang putus cinta? Lah terus lo ngapa sedih begitu? No, lo lihat no TV, kagak nyala. Waduh. Buset dah. Gara-gara si goblok ini. Setopok.